أول مشكلة بتواجه كل الناس، وبالأخص يعني الأشخاص اللي بيسمعوا موسيقى، ويعني إيه، عايشين في واقع. يعني مش عايشين، هما بيختلطوا بناس. يعني مش يعني مثلا أقول مثال قبل ما ناخد الكلام بجدية والحوار يعني من بدايته. الأشخاص اللي بيسمعوا أغاني ومهرجانات اللي هي بقى فيها شتيمة ومش عارف ايه وكده يعني. تلاقي الناس دي بتعمل ايه بقى؟ بيسمعوا الحوار ده ماشي، وانت لو سمعت الحوار ده لوحده فمشكلة وحشة، بس مش اكتر من اللي هقولك عليها دلوقتي. لان انت فعلا شخصيتك بتتحول، بتبقى شخص تاني تماما. تمام. قلنا بيسمع مهرجانات وحاجات فيها قلة أدب وسكينة ومطوة ومش عارف ايه والحوارات دي كلها. هو طبعا بيسمع الكلام ده وبيختلط مع ناس مش تمام او ناس مش حلوه، زي مثلا شمامين بمعنى اصح يعني، او بمعنى عام يعني. ف في حاجه اسمها عقل باطن. تمام. العقل الباطن ده بيعمل ايه؟ بيخزن اي حاجه انت بتسمعها بنمط متكرر، او حاجات انت بتسمعها دايما. تمام. فكل ما انت بتسمع اغاني ومهرجانات وفيها شتيمه وقله ادب وبتختلط مع ناس وحشه وكده، فانت بنسبه 99.9% انت هتتحول لنفس العيال دي، حتى لو انت شخص محترم. وطبعا احنا بنلاحظ الكلام ده كتير قوي، يعني حصل قبل كده كتير الحوار ده. اللي انت تلاقي مثلا واحد كان محترم وخلوق وتربيته عاليه، تلاقي مره واحده اتحول بقى شخص مش حلو، او شخص شمام بمعنى اصح يعني. تمام. فاني بقول ايه؟ ما قلناش تسمع اغاني وحاجات من دي، او ما نختلطش بحد مش حلو. يعني فعلا كده الواحد بيجي له مود كده اللي هو ايه، عاوز يتفرج على الكلام ده او يسمع الكلام ده عادي يعني. مرحله مراهقه او مرحله ايه اللي هي تغيير او حاجه شبه كده مثلا، فاهم ازاي؟ فطبعا ما نختلطش باي حد وحش، اي حد مش شبهنا، او حد مش بنفس قارنا او بنفس احترامنا وبنفس الكلام ده. فدايما نبعد عن اي حد كده، لان احنا فعلا هنتحول، هنبقى اشخاص تانية خالص خالص. تمام. فده اول نقطه. تاني نقطه، هتلاقي هتبص مثلا للناس ايه اللي بتتفرج على رومانسي وقلبات عمرو دياب وتامر حسني وكل ده، انت هتلاقيهم بيعملوا ايه بقى؟ طبعا في ناس بتسمعها بلغايه اللي هي تسمعها بس، يعني ما تكونش مثلا بتحب او تعمل كده، لان اكتر الالبومات ديت ايه، بتجيب حب وكده يعني، اللي انت بتحب واحده ومش عارف ايه وكده يعني، من نفس القبيل ده يعني. تمام. فانت اول ما بتسمع الكلام ده وانت مش بتحب، او انت ما حبيتش قبل كده يعني او كده، قلنا برضو العقل الباطن بيخزن اي حاجه بتتكرر قدامك بنمط متكرر. يعني انت كل يوم مثلا بتسمع البوم مثلا، اغنيه مثلا، كل الحوارات دي. تمام. فانت هتكون عندك رغبه، او انت محصور في الزون ده بيقول لك ايه؟ دايما عاوز احب، مش عارف عاوز اعمل ايه، كذا 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 كذا، فاهم؟ فدايما وبرضه بتاع المهرجانات والعيال الشمامه اللي ماشي معاهم ومش عارف ايه، برضه بيتحصر في الزون ده اللي هو بيكون هنا. وطبعا كل ده بيربطوا ايه؟ نمط واحد، العقل الباطن. العقل الباطن اللي جاي عن طريق مشاعر الاغاني، من ناحيه اغاني، مهرجانات، البومات، كذا 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 الخ. تمام. فالمشكله دي مشكله وخيمه قوي، لان انت بتعتمد بشكل اساسي على ايه؟ على مشاعرك. المشاعرك اللي رايحه تجاه الرومانسيه والحب وبحب بنت ومش عارف ايه، والتاني غرقان في المطوه ومش عارف ايه والسكينه وكذا وكذا وكذا. تمام. احنا عاوزين نعمل دلوقتي، نشغل عقلنا ده نشغله عن طريق ايه؟ انت اصلا ما انا قلت لك انت محظور في الزون اللي بيتفرج على الامور الرومانسيه، بقى كل اللي شغل تفكيره هو الرومانسيه والحب والمهرجانات. محظور في الزون ده برضه، اللي هو بيحب المهرجانات والمطوه، وتحول شخص تاني قليل الادب وشمام. تمام.
فهتلاقي الرومانسي بتاع المهرجانات ده مش بيشغل عقله، ما عندوش عقل اساسا، بقى كل حياته مليانه بالمشاعر. انا دلوقتي لازم اشغل دماغي او مشاعري عن طريق اللي انا اسمع لي اغنيه، او مثلا ايه اكون عاوز اروح اعمل مشكله مثلا او كده، او بتاعت المشاكل يعني وكده، فانا لازم اسمع اغنيه علشان استمتع واعمل ومش عارف ايه، كلها مشاعر، مشاعر رايحه جايه رايحه جايه. تمام. فالاتنين القابلين دول ما بيشتغلوش ابدا. فاحنا دلوقتي المفروض نعمل ايه؟ ان احنا نبعد عن اي مشاعر سلبيه مش بتاعتنا احنا. يعني دايما اصلا المشاعر اللي في الاغاني والموسيقى والمهرجانات مش بتاعتنا احنا، جايه عن طريق حاجه خارجيه. فانت تعيش كشخص كانسان عنده مشاعر وكل حاجه، بس ما تستعملش المشاعر دي في امر وحش.